Ngizothanda ukuthi-ke nginibingelele khona la ku-Big Space. Sengiphinde ngabuya-ke funa indaba-ke ey'thinta ezediski. Hlala nami nje ngikuzele nazo. So namhlanje ngiphethe-ke iy'ndaba ey'thinta ezama-transfer. Ngizoqala-ke la ngodaba koluthinta i-Kaizer Chiefs, amakhosi. So kuney'ndaba-ke lambukele ey'velile ey'thinta-ke i-Kaizer Chiefs nestriker-ke salapha e-Angola yena-ke uJelson Dala okade-ke dlala lapha eQuarter kodwa koyi-free agent njengamanje. Emavikini adlule kwaba-ke nama-rumors ade-ke elinka yena-ke uJelson Dala istriker-ke salapha e-Angola nayo-ke i-Kaizer Chiefs. So indaba-ke ivelayo ey'thinta-ke i-Kaizer Chiefs naso-ke le striker sase-Angola kuvela ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs isisemaphethelweni okuthi-ke beconclude ideal yabo naso-ke le striker sase-Angola yena-ke uJelson Dala. Imedia yase-Angola iveza ukuthi-ke uJelson Dala nayo-ke i-Kaizer Chiefs sebevumelene ey'ntweni ey'ningi ey'thinta-ke ideal yabo and baveze khona ukuthi-ke kulindeleke ukuthi-ke le striker silende-ke la eMzansi ey'nsukwini ezizayo. So injalo-ke mbukeli indaba-ke ethinta i-Kaizer Chiefs naye-ke uJelson Dala istriker sakhona-ke lapha e-Angola. Ngizobuya-ke nama-update ngodaba-ke oluthinta yena-ke uJelson Dala nawo-ke amakhosi. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba-ke ethinta ugoalkeeper wayo-ke i-Kaizer Chiefs yena-ke uNtwari. I-Kaizer Chiefs isiconfirmile ukuthi-ke uNtwari uzospenda-ke lapha isizini yakhe yango-2026-2027 kuyona-ke lapha iKruger United. I-Kaizer Chiefs imfake kuyi-loan kuyona-ke iKruger United eqeda-ke promothwa lapha kwi-Betway Premiership. So zinjalo-ke mbukeli indaba-ke lezi ey'thinta-ke zama-transfer indaba-ke nje isematheni ade ngiphathele zona. Ngizophinda-ke futhi ngibuye nezinye ake ngithi-ke nje danke ngiyazi bongela.